panahon. Talakad tamo po. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaayayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Amen. Ingino manatili ke kayo, At kaya kaan timurin, kapatad adwan taking ginuing pakaluluna, karing kekatang kasalanan. Ikang mitubod kang Kristo, ban ipakilala na ing lugod ning Diyos king tao, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu, Ikang dinatang ban gawan lang ganap ding batas Kristo pakalulu. Kristo pakalulu, Ikang espiritu ning Ginoo nung nukarin ka ating katimawan, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu, Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, parati tasa ng manatili king tapat at pamakikasundo kayo angga king idala na katamo king biye alang angga Amen. manalangin tamo kaniting misa pangaditala ding kapatad tamong magpasalamat keting kadwang aldo o katlong aldo triduum para king kaya katamo pong kapag masusya ng sagradong puso bukas at ang timurin king triduum na ning birhen ning kalinis-linisan na puso ng Maria ing pamilya ng Victoria Ocampo magpasalamat mo naman ang timurin birthday blessings para kay Justin Venus Sumang at Jacob Luis Bernard de Guzman. At timurin pakipangaditala rin kapatad tamong mayang Upie, Jose, Milagros, George, Francisco, Josefina, at ding sablang kaladwaking purgatorio. Oy paming mayupaya, ding amano era asukad ing degulan naning lugod para karing mibait pasibayo king bayong biye kang Kristo Jesus. Yangat mo kesa ng lagpas karing angganan papusan na ninyato banketa malaya kaming lugod antimo ing tuturunang Jesus at atuklasan misana ing tula mi king kekang ligaya itingan adwan mi king kapamilataning ginuming Hesu Kristo ang anak mo ang mabibiya at mag-ari kambemo at ning Espiritu Santo, metong muking pangadiyos manggaman king alang angga. Amen. Makiramdam tamo po, king amano ning Ginoo. Pamamasang gibat, king kadwa ng sulat San Pablo, kareng tao Korinto. Ang gaman ngeni, ating yung takap ing pamisip ding Israelita, balang babasan ding batas ng Moises. Dapat milalako ang takap, potang marapya ang tao king Ginoo. Ing Ginong may banggit, yung Espiritu. At nung nuya at yu ing Ginoo, karin ating katimawan. At ngayon milako ning takap karing lupa tamo, itamong sabla maging aslag na katamo ning ligaya na ning Ginoo. At lalo tamong miwawangis king kayang ligaya, king kapamilataning Ginoo. Ing Ginoo ing Espiritu. Uli na ning lunos ning Diyos, pinili na kami para king obrang iti. Inya naman eke minalug. At nung atin niya pang kalabugan ning mayap a balita, apapasyag mi, iti maging malabog mo karing makasalanan. Ela manuwala, uling ding pamisip do, binulag na laning Diyos-Diyosan na niting yato.
Binulag na laban era akiting aslag na ning maya pabalita tungkol king ligaya ng Kristo, alarawa na ning Diyos. Adiwa yung sarili mi, nunay Kristo Jesus, yang panaral mi bilang kakatamong Ginoo. At ikami bilang talasuyuyu, uli ng Jesus. Uli ng Diyos as sinabing, pusal na ning karalumduman, sunlag yung sulu. Yamo rin ng Diyos sa babye asdag king kaming pamisip, ban makilala yung ligay na ning Diyos, ami hayag king lupa ng Kristo, ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing ligaya ning Ginoo, manatili king katamong labuad. Ing ligaya ning Ginoo, manatili king katamong labuad. Ing sasabyanan ning Ginoong Diyos, kanakong pakiramdaman. Uling ipangako ko ing kapayapan kaya katamo, akeyang balayan. Tutuyang makasadyang magligtas, karetang makitakot kayo. At kanito ing kaya katamong labuad, manatili king kayang lingap. Ing ligaya ning Ginoo, manatili king katamong labuad. Masagana ing alangkupas ing lugod at katapatan, mikawal naman ing katuliran at kapayapan. Ing katapatan sumibol ibat king labuad, at ing katuliran matyo ibat banwang matas. Ing ligaya ning Ginoo, manatili king katamong labuad. Uwa, ipagkalob na ning Ginoo ing sablang kasaplalan, ating asikan tamo, dakaling kaya katang pupulan. Manimunaya kayo ing katuliran, at isadyane ing kayang dalanan. Ing ligaya ning Ginoo, manatili king katamong labuad. Parangalantaya po'y maya pabalita. Alleluia, Alleluia, wikain mo, poon nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ing ginamanatili yakke kayo, At kekaan timurin. pamipasyag king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya kekao, Ginoo. I Jesus, nga nakaring kayang alagad. Sasabihan ko kay kayo, nung ing kay kayong pamanupad king kaburyan ning Diyos, kalupan namo, ning pamanupad da ring eskriba at pariseyo, kay milup king kayaryan ning Diyos. Dimdamyo king kanitang minuna, makautos karing tao, kamakamate. Ing ninumang makamate, mikapakibatan niya king arapan ning husgado. O ning piyukuman. Dapat ako sasabihan ko kay kayo, ninuman ing mimwa king kayang kapatad, mikapakibatan niya king arapan ning piyukuman. Ing ninumang maglibak king kayang kapatad, mikapakibatan niya king arapan ning Sanhedrin. At ing ninumang sumabi king kayang kapatad, alakang isip, miyugseya king api ning impyerno. Uli na niti. Nung atin kang yayain king Diyos, at aga nakamu king atin yang samanglub ing kapatad mo, lakwan mo ing kang yayain king harap ning altar, at munta ka pa mong makikasundo king kang kapatad, saka ka magbalik at main king Diyos. Nung atin mandalom ka, makipagmasalese kaya kabang atin panahon, bayo nakayarap king piyukuman. Nung ali, intriga na ka king huwes, at ing huwes, ibiya na ka karing pulis. At ding pulis, ikulungda ka king sukulan. Sasabihan ko keka, karing ka manatili hanggang eka makabayad king katatawlan asentimo.
ing mayap ng balita ning kegatang kaligtasan. Kapurian kay kao, Kristo. Mayap abak po, Maya payabak po naman. minimalism ing kekatamo pong kadalasan na lalto maging panugali ngening kasalukuyan. Minimalism nga ra. Itang ang gatamo mo ketang minimum. Gagawan taming ganagana ang gamu ketang minimum. Tayo gagawan ketang maximum. Halimbawa, atin lang pepagawa ka. Itang gawan tayo kadalasan, itang saktuya mo. Ning kayo basta't magawa yasa. Tayo gawan ketang mas masanting, ketang mas maayos, ketang mas malagong pangagawa. Istong makanyan niya po, siguradong magkasakit ka. Ining paunakan ko atin niyang malating business. Itang ausandang mango graham shake. Peka pa nabiling ko karela, ako nga makanining attitude ko bilang buyer nga ko. Babyeking buri mong presyo, babayaran kitang presyong buri mo, sana naman, ibiyeme itang expectations ko. Alwa itang binayad ka, ketang buri mong presyo, ikang didiktaking presyo, potangkay, makanyanya mo. Ang gaya ka rin itang level na nitang babye mo, kanako nga. Anya kailangan ibilimit ang maximum nga ko. May titipiran, garetang ingredients. Baka nita, itang sinali, masatisfy ya, magbalik yang pasibayo. Alwa itang balam lawe mo customer miyang ngeni, bukas yan magbalik. Magkasakit ka kanita, nga ko. Ne? Nya kailangan, ibiyeme itang maximum. Itang the best. Sigurado, istong atak man ne ning tao itang kekang binye produkto ay balik-balika na ka. Uling miya satisfy ya ketang binye mo kaya. Makanyan mo naman king pamagbanal. Jesus, king pamagbanal nga na, pakisabi ng mayap, kayo mo kabut ketang minimum. Buah, kapin me kamate. Anyang mimwa ka, nagkasan me nga lang patugot itang pekipaten mo. Itang akamuanan mong tao. Pinyira me puri. Pingyaganaga ng gewa mo, makayak ma. Nyapisa nga ng Jesus, dapat ngini ako sasabihan ko kay kayo, nino maning mimwa. Para kang Jesus, ingwa nga ini, itang uncontrolled anger. Tong mumuliya king kasiran, niya susundo ng Jesus, kaklarify ning lalo. Nino man ing mimwa king kayang kapatad, mi kapakibatan niya arapaning piyukuman. Ingno namang maglibak, o ita, uling mimwa kalibakan me, ing kang kaparang tao. Kapin me kamate. Kay ba't pinpeteng siping mong bali, mo naman pakisabyan. So, lalto, ang gakaking minimum niya, kareta pong mangumpisala sa sabyanda, o kaya retang kukumpisal kong masakit pag maragulda, lano bang kanong gewang kasalanan, o't kanong mangumpisal la. Itang ilawer, malinis lang malinis. Kasi balura, ang gaya ketang minimum impaman niya patda. Anti mo po yung paman nyimba, magsimba ka mo po atang bayo kandilo. Yung problema, mandilo ka mo, misan yata king pabanwa. Anya pensa, anak ang kalagad simba. Ne? Itang makanta, itang minimum. Jesus does not want that. Buritang ang gakaking minimum. Nya kamiras banwa nga na nung ang gakakarin.
Eyo pakipusan ding eskribat pariseo, ang galaking minimum. Kailangan itang maximum. Itang pamanupad king batas mas matagumpe, mas mabunga. Kay ba't dininani pang karagdagan, ating kandarawon king nga pong ginungana. Kay ba't aisip mo pala at niyang makikayang kekang kaparang tao. Lakwan mo pa mo ikakandarawon. Puntalan me itang ating muake ka. Ano pong kasating palalawan ng Jesus Kenny? Ika alakang mua, buri na sabihan. Emo em palabalo at niya palang muake kay tan taong ita. Nanggawan mo nga ng Jesus. Puntalan me, makipagkasundo ka kaya. Ne? Samasnan mo itang kay kayong itang relasyon nyo. Baka nita, bayo, potang niya sa lesay, kata ka magbalik. I-down mo na sa sakripisyo mo. So, sapat itang kabud na kasisimba atin nakamang kapate. Sapat itang kabud na kamu panemanga di kay bat ala nakamang kasundo. Pumakanita, ing pamagbanal, kailangan mayakit ya ing kekang lugod king kaparang tao. Ne? Tang lugod mo king kaparang tao. So iyan po ing sabi ng Maya Jesus kay katamu. Do the best. Do the maximum. Nga kupin, kareta mi nga lambasan tamong humili, itang misa na Sunday. Baka nita, lalo yung maging makabaldugan ing kekang pamibiyebye, itang ituring me ingal dongiti o ing last minute taiti is your last day. Ne? Last day mo ne o last minute mo niya mo king biye kete king yato. Nung last minute me last day sigurado samasnan me. Pakasamasnan mo na ing biye mo. Uling po tang mateka, ala na kang pamikatagon. Ala nang chance para samasnan mo ing biye mo. So ita po ing kekatang pakipangadikeng misangeni. Paturuta kang Jesus, nung makanano talang gawan detang maximum actions, maximum attitude nasana para kay katamu. Amen. Panalangin ng balen, pakamalan kong kapatid ing Diyos nasaning magobra ing tao, kambe na karing metong akayabe king pamitatag king bayong lelangan. Adwan take yung pagkaluba na katang tetagan ganap king obrang binye na kekatamo. Ngatang sumabi kaya, Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para king banal ng iglesia ng Diyos, ban kapilan man, etok ng miyayatad, king mayap abalita, ning kaligtasan ng kinyato, panalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka rin scientifico, inhinyero at talapagobran, numan ka rin. Ban mi ka masalalang panlalawi, king karelang katungkulan, magobra painturo king bayong lelangan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka rin sablang alang kapanintunan, banagad lang manakit obrang makabalik karela, king makataong dignidad, manibatan king pamagobra, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para kaya katamungan, makatipon keti, batang atalastas, ing kailangan tang pakisan metong, ing dusan ing kaya katang obra, ing sakripisyo ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni po adwan tamang sarili tang kapagnasan. O Ginong Diyos, manano na sanang ing dapat daring ke kaming obra, maging panalangin la, at pangako ning ke kaming pamisan metong, makataong dignidad at kapayapan, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ikantatapoy dalit para king pamagsadya karingayin. Kunin at tanggapin ang alay na ito,
mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat tinibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo, at alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat tinibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo kapatid, banding kagatam daon, dating tinapi at alak, matampang tanggapano ning Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan sa aning ginuiting daon karinggamat mo, kikikapuri at kaligay ning kayang lagyu, king kaya katamay kasaplalat ning mabilog ng Santa Iglesia. Ngay paming miglalang, ing kanganak dinaon na ing kayang biye, bantipunan ding makakalat mong anak king meto nga pamilya. Pisan meto nga no sa king kapayapan ding pusuring sablang tao, niting sakripisyo at saupan na kaming sumulong king lugod pami kakapatad. Itingan adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatili ke kayo, At kaya ka antimurin, iyat nayo ring pusuyo, makayat na ano king ginu. pasalamatan tayong ginu, adios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan dakang parati, at numan karinoy pa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Iya ing kekangamano, aking kapamilatan na lelangan me ing yato. Iya ing talapangabos at tinubod mo, ban ikabos na kami inyasat, kapamilatan ning Banal na Espiritu, mi katawan niyang tawat mi bait king Birhen Maria. Ti paraning banal mong kaburyan, ban italakad ne ing meto nga banal palayan para keka, inagpano ring gamat na king krus, ban sintangani ing kamatayan at ibulalag na ing pamanyubling mie. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya. Lain makyabe, king alantok ng dang pamamie kapurian keka, ngaming sasabi, Banal, banal, banal yaing ginu, Diyos sa mayupaya, mitmo yung banu ating yato, king kaya kang ligaya. O sana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyuning ginu, o sana king kakatas-katasan. Tune kapin banaloy pa, iking panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin ting espiritu mo, ban para kay kami magawalang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayan mi daon kusang lupking pamaylasat kamatayan kinwaning tinape. Pepasalamatan nakat pinuri, pirasone, at binyene karing kayen disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at kanan niya itiing kanakong katawan, ami daon para kay kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinuhaning kalis, pasibayo pe pasalamata naka at pinuri, binyening kalis karing kayen disipulo nga na, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakundaya,
indayaning bay talanganggang tipan, ami bubu para kekayat para karing sablang tao, ban kita patawaran laring kasalanan, daptay nyo itiking pamigagana kayo, kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. I Kristo meteyo, I Kristo sinubliang mebye, I Kristo datang yang pasibayo. Inyang hining gaganakan mi hoy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo. Darang miya keka iting tinapi ng biya ting kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba aming pagamuha mo, kingi kaming ansanang misulusulog ing katanat tayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ng Espiritu Santo. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mo makalaganap king meto yatu, ban mi ganap ya king lugod, kambiya ng Francisco ing ke kaming Papa, at i Florentino ing ke kaming Arsobispo at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainaw at maninayang subling mye, at ding sablang meyango na bye. Tanggapan mo sana king maligayang ngarapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bialanganga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen induring Diyos, kayabe ng San Jose, ing kayang esposo, kayabe ring apostol at ing sablang santo at tinupad king malmong kaburyan, king kay kabaning panahon, puryanda kat paligayan kapamilatan ng Hesu Kristong kay kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutukagom ng Espiritu Santo, pupuryanda ka at parangalan, manggaman king alang angga. Amen. Anting meto nga pamilya, pangadyan taytang panalangin at tiro ning Ginoo kay katam. Ikpami at tsubanwa, misamban niya yung lagyo mo, datang kaya kami, kayarian mo, pipaminto ning lub mo, keti sulip, antibanwa. Ing kakanan mi, kingaldo-aldo, ibiyem kaya kami, kingaldo ngeni, ampon ipatawad mo kaya kami, ring salami keka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami, mga yemo kaya paisaul king tukso, nung ikabos mo kami, king sablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning kay kang pakalulo parati kayong mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kawang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Hesu Kristong kay kaming talapangabos. Huling kaya kaying kayarian ating kayupayan ating ligaya manggaman king alananga. O ginuming Hesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayong kapayapan ko babiye ko kay kayo, mo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia. At pamayapan mo yung pabilugan nagpangking kaburian mo, ika mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman at tilis sa kapilanman kay kayo, At kaya ka antimurin. ipakit tampungin ng mikakametong ta king kapayapan. Kordero ning Diyos sa milalako, karing kasalanan ng yato, Pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yatu, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Kaluguran kong kapatadoy ni Jesusing Kordero ning Diyos, ing milalako karing kasalanan ning yato. Nuan laring mayayaws, king apuna ning Kordero, Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat yakas mi nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatsu ko king kabanal-banala na sakramento. Kaluguran da ka, may giking sablang bagi, at pagnasan ko ing tanggapan da ka,
Dapot pauli na ningening pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umekamu man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod, pikaluban mo kaming bayong sikanan kapamilatan ning metong at tinapi at metong akalis. Saupan mo kaming miyampang king lugod mi at pamakikaluguran karing dayuan at karing sablang at yuking pamangailangan. Panmisanel do makapakisan metong kami king kabilugan mong balayan king labwad daring mabye. Itingan adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Bukas po piyesta na po ning Sagradong Puso at king Sabado piyesta na po ning kalinis-linisan na puso ng Maria. Bukas, Sagradong Puso ng Jesus. Sabado, kalinis-linisan na puso ng Maria. Ipatsyempo po, mag-start ka po bukas ing kekatamo pong nobena para king piyesta ng San Luis. Simpleng misa mo po ing kekatanggampanan kanyan. Alang talagang tau-tau o nanumang pamangumbirang pari. So, ing misa kanyan king Sabado, eya po abak. Huling mag-start niya po ing nobena. So, ala pong misa ngabak keni, ing misa po kanyan reng kereng baryo atin po karetang keng timo po keng Sabado keng Santa Rita. Pero keng misa tampo keni itang 4:30 magnobena tampo kang San Luis. Patangkay kanita pang 5 o'clock mag-start niya po ing misa. Okay? So kay ba't po kanta ako kaya rin na ning misa keti taglos ko pong magmisa king Santa Catalina. So, oren po ring schedule tamo king mumunang Aldo Novena para king piyesta ng San Luis. Inggi naman natiliyak ke kayo. At kekan timurin. Bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tutu, ingi pa, ating anak ating Espiritu Santo. Amen. Umetana at isundo ing pamanuki king Gino. Salamat Salamat king king Diyos. Maya payabak po.